owabamba lapha-ke i-double championship kuye lapha-ke Orlando Pirates uJoe Madoda itrebule yagcina ngami i-Orlando Pirates ngiyamlethela-ke nani itrebule ngithi-ke ngiyayisusa-ke manje emabhandeni ami ngiyiletha-ke emabhandeni akhe lapha-ke uNkosinathi Sibisi lona-ke ibhodlela iyona-ke indondo le ehamba-ke no-20 million wamarandi iyona-ke indondo-ke le ehamba-ke no-20 million wamarandi indondo yayo lapha-ke i-Betway Premiership ezothola-ke lapha-ke Orlando Pirates indondo-ke lebukele ethe ifika-ke ngesizini edlule yaphakanyiswa-ke iqembu leMamelodi Sundowns kade kuyibona-ke ama-defending champions kuze-ke kube manje njengoba-ke kushintsha-ke ukudla eplatini nange uLakhile Kwate uthi-ke kumele ihlale ekhaya uthi-ke kumele ihlale ekhaya uyayigcoba-ke ngempela uyayigcoba lapha-ke uLakhile Kwate yena-ke u-double champion uzophuma lapha-ke the CEO uMamato Madlala uNkosinathi Sibisi-ke bukeni njengokapteni ozophakamisa-ke le ndondo yayo lapha-ke i-Betway Premiership waye ukapteni weqembu le-Lamont Golden Arrows okuyiqembu-ke eliphethwe yena-ke uMamato uNkosinathi Sibisi wayiphakamisa-ke indondo lapha-ke emazingeni aphansi wazophakamisa-ke nendondo yayo lapha-ke DStv i-Diski Challenger yayisabizwa ngalapha-ke i-multi-choice Diski Challenger njengoba-ke isiyo lapha-ke i-DStv i-Diski Challenger uzomjabulisa-ke uMamato lokho ukubona-ke lapha-ke uSibisi ezophakamisa-ke ngempela uzophuma-ke manje abayikhandlile-ke isizini yonke asebenza-ke isizini yonke bazoholwa uye lapha-ke umqeqeshi yena-ke u-Abdeslam Uwadu ubaholela lapha-ke kuzo-ke indondo-ke zegolide hamane lapha-ke ucoach Mandla Ncikazi assistant coach Ryan Jacobs goalkeeper coach Siyabonga Mkontshane ayibonge ngempela-ke abasebenzile Helmi Weldich udlale-ke enkulu indima ku-Orlando Pirates lokafika uyi-conditioning coach udlale enkulu indima selokafika ku-Orlando Pirates they hardly get ama-injury okukuthi-ke aserious ngendlela-ke esimanga kuba yilabo nalabo nje abadlali ababanjwa-ke ilawo ma-injuries uyaba-maintaina kahle-ke ngempela coach Abdeslam Uwadu uyalihola-ke ngempela-ke ithimba lakhe uthi-ke sisebenzile madoda salwa kazokwafika-ke ekugcineni nanje-ke siyothatha lapha-ke into yethu kusho lapha-ke coach Abdeslam Uwadu abadlali-ke naba khona-ke nakade-ke bengadlalanga njengobona-ke lapha-ke othapelo oki-ke bakhona kubadlali-ke kade-ke bengadlalanga ngiyawasaba ama-bookmark azolandwa lapha kulaba bebethiya ngazo uSibisi kanjani andizi ababethi imagine uSibisi ntontoni abayiqeda bodwa lapha enkundleni zokuxhumana Oswin Apolisa sebenzile-ke ngempela wafika-ke esuka lapha-ke eqenjini lePolokwane City yelela Mbuthuma ufike esuka lapha-ke eqenjini le-Richards Bay kanti-ke lapha-ke mawubheka nje sibilibili ufike-ke ku-Orlando Pirates esuka lapha-ke eqenjini lawo lapha-ke i-TS Galaxy uNdaba ulandwe lapha-ke ku-Richards Bay kwathi-ke lapha-ke Muremi iyona-ke iriya vanya yalandwa lapha-ke kuwo-ke amaZulu ufuture-ke ujoyine esuka lapha kuyo-ke Marumo Gallants esurvivile-ke lapha-ke Marumo Gallants iqede-ke ilapha-ke kunombolo 14 ufuture naye-ke uzojabula efika nje ku-Orlando Pirates ngoba lapha-ke indondo-ke yeliga yena-ke uMpho Chabatsane asihle sigoduka uye lapha-ke u-Andre Diong landwe esuka lapha-ke eqenjini le-Stellenbosch Astelisa kwathiwa wozala ku-Orlando Pirates uyabona ngempela i-Orlando Pirates ibigawula-ke mbukeni ibingayibekile-ke phansi ibiloyigawule njalo Melusi Buthelezi insizwa-ke yaphansi enquthu kwangwetshane umdlalo wokuqala nqa wasenquthu wokunqoba lapha-ke indondo yeliga la eNingizimu Afrika umdlalo wokuqala nqa wasenquthu wokudlalela-ke iqembu lesizwe yona-ke iNingizimu Afrika Dion Hotto uzosondela aningi abukele-ke aba-confused-ke ey'nkundleni zokuxhumana aningi aba-confused-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke hawu uDion Hotto ayinqobanga yini iligi nebhetse wayesasekuBloemfontein Celtic wayima efika eyalapha-ke iPittsburgh Evidence Makgopa
Evidence Makopa. What's that? Okay. Evidence Makopa. Chama pakamuthatha kana kusho. Othumeke ngendlela esimanga. Nansi ke lensizwa ke mbukeni. Abayibeka amabala ke onke bakayikhonjwa. Athi ke kanjani. Nanti imbodlela. Enentambo umntanami. Kostathi Sibisi. Uphakamisa lapha ke uyafasa. Uthwe madoda. Mina ikhwepha nje indondo. Ngayiqala lapha ke masingeni ke aphansi. Uyajabula ke ngempela ke mama Mato. Ukhuleleke kula Motville Golden Arrows uSibisi. Wanqoba ngisho nayo lapha ke iDStv Disc Challenge. Namhlanje uyintokoza ke ukumbona ezophakamisa lapha ke indondo yeBetway Premiership. Iliga yeBetway Premiership. Eqenjini lawo lapha ke iOrlando Pirates. Ilanga ke lebelidiwe. Isikhathi ke lesike ebesilindiwe. Nanti ibhodlela enentambo umntanami. Usathathwa lapha ke isithombe esiphakamisa ke iOrlando Pirates. Azosusa lapha ke ipodium. uThusibisi ningatatazeli. Ngisafuna ke ukushaya ijika. uThusibisi ngisafuna ke ukushaya ijika. Bese ke ngizongena la. Bese ke ngisondela la. Uye lapha ke uSibisi. Usondela nayo. Indondo yeBetway Premiership. Ezophakanyiswa iOrlando Pirates. Sobona. Iyaphakamisa iOrlando Pirates iLeague yeBetway Premiership nga-2025-2026. Siyibongele ke bukela iOrlando Pirates ngokuba ke oShampiyoni bayolapha ke iLeague yebhola laseNingizimu Afrika. Osiyemba basuke lapha ke mazingeni aphansi benethemba lokuthi ke leli langa liyofika, lesi sikhathi siyofika. Nangempela sifikile ke lesi sikhathi, wafika ke lo mzuzu shoba ke iphakamisa nje iOrlando Pirates. Insizwa yaseMorocco eqhamuke ke eMorocco yazonikeza ke iOrlando Pirates iLiga emva kwamasizini ayishumi-nanye. Thapelo Mpoki naye ke one of the senior players kuye lapha ke iOrlando Pirates. Uthi ke siyabonga madoda, kusetshenzwe ke isizini yonke. Omakhekhe Makhawula yibo ke ama senior players kuye lapha ke iOrlando Pirates.